ngai numbathimete na ciana ile. Amen. Cionthe ciina disability. Mwana wakwa ambe ena miaka 24. Nena. Yes. Yeah. Kikambo inakuacha kwa njia kidogo. Yeah, na ola munini etawa Sera na kena miaka mwiyuno kwa bicha miaka 18. Sarah is grown girl. Yes, grown girl. Kundu kwa nanga ino mbekete nesa na siana ikabikabu. Siana siya kwa siya na condition. Siya 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 na condition itawa autism, schizophrenia na dyslexia. Ni disability siya kiakili. Ile ilato siita unseen. Yani yoneka tita disability ya mundu wendeni wa wheelchair. Ina vida ni wangai nindo ne theta no kose monene mono. Musesia wakwa kekangu kethie sitwani ya Yesu Kristo mwe Yesu natayo bala bonde wende na kungwatilia muthenyani wa umundi ni muthenya ngi musio yoba wase ubia nikenda tuke twithia nonenania wako kwikia binya na kuthuthia na kwenda kutabia kana maundwani matonyeka kwa alama mwiki ya Kristo nyani twa faith wa mulei na kini kilungu cha kwibata nacho kya ukosi wakwa lilikana kana kilungu giki eteto kwaku ni kuondo osio wa kambuni wa kusovia keki wa Motherland Bakers. Yes, usio wa Motherland Bakers ni kwikithia kana ni matanithia aini maku na kukwete keki ila nzio pure. Yes, kwa wikithia kana nwanenania na Motherland Bakers kwisila namba ni sio cia simu ila siebuki yoni kyaku na wamanenga wea. I'm telling you, you will never regret. Mekithia kana chathi chaku ikethia kiki sio piu. Muthenyani wa umundi nenda gulikania kana musesia wakwa nitukwatie ibuso ya mwanya muno piu kukwata muthukumi wa Ngai. That is number 1. Ngwatie muthukumi wa Ngai, muki wa Ngai. Museubia wandeke tafadhali. Na director company ni ulo kwithia aikotabia ni wo wiba. Na nithe wasiana ili ndiye ndo munenia kekani munenge usoye abikena kumukethia kumutabia ni wewe aumetaba. Yes, ni the wasiana ili kana no bangite kongela kana basonge twata. Karibu sana Mr. Martin. Ni muvea muno Faith. Yes. Na kwa musia isia ni kwatia ni mwende na kwikwanesa. Yes. Yesu Kristo. Amen. Kwa masitwa ni twa Martin wa Kilavi. Ni mutangi. Amen. Na Yesu ni kila kindu chonde. Amen. Yulua nayo wakwa. Amen. Na ni tukumana organization to Oshidis Disability Africa. Teba ya town ya Maboko. Ni wobi sisi tusieba Machakos County. Yes. Na tukumana siana na mundu yote ulawi na disability. Kana mawonzu mamudha monzu. Yes. Ina organization ino twasete siana kuma musio wa the river siana miongwele. Amen. Ila twethati gukoma nacio ndeni wa program itu. Namba kwasiu ni kindu negwa waweta. Yes. Ni guo lakini oyu ni retired. Ni wundi wa ndeke. Yes. Ni manetu lakini kicho kila wasomeiye. Kicho na someiye kusovya ndeke lakini noka nauma na mina kumana my purpose in life. Ngai numbathimete na ciana ile. Amen. Cionthe ciina disability. Mwana wakwa ambe ena miaka 24. Nena. Yes. Yeah. Kikambo inakuacha kwa njia kidogo. Yeah, na ola munini etawa Sera na kena miaka mwiyuno kwa bicha miaka 18. Sarah is grown girl. Yes, grown girl. Kundu kwa nanga ino mbekete nesa na siana ikabikabu. Siana siya kwa siya na condition. Siya siya na condition itawa autism, schizophrenia na dyslexia. Ni disability siya kiakili. Ile ilato siita unseen. Yani yoneka tita disability ya mundu wendeni wa wheelchair. Ina vida ni wangai nindo ne theta no kose monene mono.
And Martin, yeah, na ni single parent. That's where I was coming to. I'm a single parent. I'm a single dad. Yes. Wow. A single dad wa two adults. Yes. Utethegwe muno ni Yesu Kristo. Ulothethetwe ni Yehova. How do you manage? Yani musiai wa mundume na nene wa weta kana ina mwana wa mwitu. Yes. Sara ulokutani 18. Muno. Kwa uwo su ni teenager. No kwatia. Utonya ata maundwa weweka. Faith tiki nduke laisi. Na ingetike nduke vina muno niketoneka. Nundu nini sileteze Yesu na inonete. Kitoneka. Kila kimwendo na kwasia. Kwa mwithukesia na uloto sia Yesu. Musese witu yes. Na mundu yeyote musee yeyote tona kwembwa undu niu emwathime na mwana wina disability kana ciana sina disability na ona bakethiwa atona kwitha musee yomwe au nie ti yomwe tikindu ke laisi na indi tikindu ke vina nundu nikitoneka undu niu wenda weyuta musee wambe kumana kana no yetikila kana mwana waku ni tofauti na siana ilengi babaini na ti tofauti kwanza ya nthuku we akiteta kumbwa ili ata ombetwa ilio ku umwetikile no imwenda ni andu amba kwetikila bailio na uibenda bailio no itungia ngai mu ya muno nundu ngai anekalile ona wenu otona kwa ya mwana wa muthemba na ingi bena kitumi kiseo kila ngai ukulengete mwana osu pe undula ngai ukwenda kuka kweyo na nyandini wa true ndeni wa sabale no o yuno kwetha tumanani chau lakini otiende ngai akebuania akabuania sindu na tikosa kukutu nitumana nyo yune ni manete na ngamanata mwana kana ciana hivi ni wathimo o yune ne se mundu no akuli wathimo atana kana kako kaisi onena skulu kaitwa na kwikata talangi ekangotavie yukana kauketha kata nengeto liuka inengeta ni mundu muima yes nona faith mwana osu ni muomo munene muno amen muomo munene muno eka onawe kwa kutawi musei yes lakini kwa nthionde na ninena chunonete kila nisilete na ngona kiu so acceptance kwitikila na kupokea mwano tawaku na ta muthenzio unengetwe ni ngai na kwanza ni more than muthenzio nunu ngai asiokete ingi aka kutrust kuongela we yulu aungi kwanza ameka kwa aka kutrust undu loto anakuwa sahi mwana waku ila ngali yaku una uye milioni 3 tuona mandie mbesa hizo yes na wewe ngondo beka uimana mbesa hizo kabisa no yuko inenga mwana waku ubungo wangalisu umunenge ali bandu mutume ni wa mutrust kana tuna mutrust wa mutrust na kindu kina dhamana exactly you musiaisia waitu we na mwana we na disability manaba ilu ngai ana trust hii na mwana osu nundu ni wene niwe utona nikingalesu yakutana nenga mwana wa moto mbona umenengio la mwana wako ni kweli ngai no siaise na manyano utonye ndo yes na kwanza we mbona trust na kuna nenga ku titikile muthenzi onga yoto nengete na tuiwosa na otani receive with thanksgiving yes na uamina kwiko ukona miomo ya linguka amen na Tithati very proud of siana hivi si maisha ni maito Tithati very proud of them na waamina ku accept no yiki ya pamba ikondo tabugazi ukune kama topio ndo sindulo kuiwa ni mbingi sindulo sa tabwa ni mbingi mono tutanabika bu Martin yes musiai akuwa ibumye kenda yes na wisi watase ya langi yue mwabikie ba mwena kibeti chako mwamanya kana mwana witu ndathiane nena wa mutwi kana mwana wenyu aino kuwe anata uno wambe mwana wambe tutiko mana nitwatekete time banini nisi twa your first time parents yes ko to yes ko you ukaumana
mwaka wa katatu wa kana ukona pena change ukona ila sitawa delayed milestones. Yes. Ibindani ila siana ilingi si ukunga wakunde ukunga ngingo ndineza kuma mayuka kuungama ona kunena yes. Uyona nukotielwa isu kwanza weka nesa wangulia nundu isu niyo kindu chambe kila musia iwelo sisi yes. Mwana wako nukodine ebinda nila yailite na wona aitielwa ndukateleme okilia areas metuki yumana wathimo waku ne chao ti areas mana wathimo waku tofauti yu peando na ivye yutakwanye ni available ku walk na any musiai you wanna delayed milestones isu kana itielwa sibitali kwenda kitali makwetelete nimeokutelesia na mwana usu wa mwiki ande ni wa program ya therapy ondula ndakitali meokutalia na maybe ndawa na tiba umbetegeleni wete kindu kimwe kila musiai ngwenda onalama tena siana sina special needs yes kila musiai asisie muno ni kindu kitwa convulsion you kiu ni choki affect ya no kwetula ni kwetula kwetula na kweta weni chao kweta weni temperature ya violo the key thing bani ku control temperature ya chao ya mwana munini with the mwana osuba suwa temperature yake ukaeka the exceed yes ni 36 either 36.5 hapo indikabe tukeyambia kwa 38 39 kana 37 kumuno why because you isuni yako trigger ila convulsions convulsion yoko take place they affect brain cells na ya affect brain cells nito nako damage wa fully kana partially na si damage wa yo yambia kuona mwana ambia kwikata bwana uko na aitielwa na ayika maundu make tofauti nundu functionality ya akili yake ni ya get damaged kwa na yu kiuni kimwe andala mendeni wa autism spectrum siana sio sendeni wa autism spectrum tisia sia muno na wewe obumusi no control temperature utaneso pika kwa chao kwa ndakitali mwana omunyongwa nimo sponge bath temperature me control na mara moja isemba ba sibitali sembia mwana sibitali isuni early interventions kana munenge kakalpo nundu masama ingi asaitu the wana tupeni killers na mwabika sibitali undula ndakitali ukota ndukatatoa bodia wewe wambe ya clinic ikona mwana omunenge ndawa ibindani ya nonduna please iko nundu no siya more damage kwa mwana yes ono ni mwana wambe ni mwasia ni mwethia pena mathina kanebe thila pona wathimosu ni mwoka ingi mwaitaba ni mwasia mwana ingi ni mwethia bado mwana ono ebivo tono wambe na society la tukwikala ni kotha kutu judge kana kutu kuondu batailite na tukwambia kumusisia na metho angi ala mwina siana inotsi na mamutha monzu allow me to use that word ukethila nyeni na kusisia na metho angi na nambi yo manza reasons sia kwata mukamba what is happening mwesi la siendo taisu faith ndogeta kweka you ona yuni afadhali yibindani viwe ibetukete yes no ndo na miaka misio you kwa kuthoku muno ni asia ando kisioni mathesi ubo wa hidden disabilities kwa nundwa ulea kumana maundu na Biblia ndio it lack of knowledge will kulea kumanya yes you kulea kumana ku ni kueta ya sara mbingi muno ni kueta ya sara mbingi muno nundu ando nukulama ikuelewa ikindu kila mundu okana justification yake nyene ni selete maundu ni ngatabwa maundu majito muno na amwe na utaba uo katabwa ni ando manyomba yaku ona mama kanisani no
church yani wakuthile bandu balangu kwata na nibo isembete. Yes. Lakini nduka project monona church. It's not an issue about church, ni society. Ni society. Thank you. It's not about an institution kana church. Ni society. Nundu hivyo ndeto hivyo church ito thio balatu. But no society no go me expecting a treat. Imbu baba ini kuteano angi. When I was saying that ni maanisha ni kindu kio cut across and on the kisione. Pena kibathokanio kya mundu wa kawaida, mundu wa kanisa, mundu wa no. Knowledge land mena yo about hidden disabilities on the. Nyenene twe nina masatani nicho etumisi anasia kwa siketara. Nangatigwe na ndo alota talevia kana ni maota juu. Nondo ni moko na tamwa kenuku. Yes. Na mesi. Na mani we kwithia makwa understand what is happening. Na mayo tenga solution. Yes. Lakini we there all the same group of people. Ni mome kuma na kenduki. Lakini ndo ilo mewe yawo meiko nundu mayuma na ichau. Indi ini issue utailo metikela yo likangone kwaku. Ando mamusi. Ni matona kupendwa indeto. Nyene tongia ngaimo bya nundu musini balance yaitwe na kwati opposite na kityo kwata support kumakola ku ya seima kwa na family at large lakini nini wete mesi mingi muno mundu muka ulosi yaite siana ino uitwika kini kindu cha kwao unaona na iblemewa muno makosata make na inde kangu taye faith tuyulo kanai aka mainengetwe mwana wa uthioni basiana they are just carriers ngai ni wone ngana yesiana true you ambio blame mundu mukono ndo ukamya kana I think it's very unfair I think to yourself na ndo imaele kuheka kiu na maimana kana uni muthenzi ngai yote nengi na nile woni taileta ni kwikana tereka na tiempress kana ka ko kamusieni kana kani wathimo nicho chao utonya kwasia nundu no kindu waikala nacho sabali ndasa utonya kwasia kikosi ya thina u ndana mbosungia kiu ni endo sio kaingi ba ki wanguli yangu yei nitienda awareness mbingi muno it create a lot of awareness yes. Nikienda to fight stigma ila in our community in regard to disabilities more so disability ila sio affect akili nundu itu iteneke utuona mundu mwana wake maybe ela miaka 10 na nukwetota ni wakwatia titeke ku associate sindu itevo teke ku associate sindu itevo nundu probably no nerve yake ila elo control yalo sinenga ni signal control ya mata lina ka defect koni choe tu mata meketa mekwetika so I think nuwe wailete kosa kitamba ukama bangola as a society nitwane yoko embrace sana hivi na kusionia wendo na kumonya wendo ne jukumu ya ito indi dukamweke ombe wengi na tiambi omutheka na imweta itila the nona wasiandia tio seo nondo uwo nekana tindia uonekana ndwekendwa winacho kini mali angai no mwanyo kwati twa kwithia muziaisia yes na ngotabye kana disability idhu onde twe candidates ma disability yes paimundu ona woko no yeta mwana wene ndia kana yono mundu aithio na wheelchair no itheka tweka kumbwa takwa niwe true wa this 6 feet under niyo manyayu kabisa na okana ka uona kailiu no kasi yawo kwenu no kasi yawo kwenu kaka twiko ka nephew kaku kanis kaku na kamweso ko you never know na tuimundu ina control ni kweli about it na tia wa kana ndanzi ni moyo uloko songa isongiwa kwene ni usumetie ngwa yes lakini hatuka yani kwagu usumetie ngwa ukosongia sokoni yes ukosongia sokoni ekite au metie ngwa ti mundu ina nduka uona the moyo na yefani lakini eso twika ni wa musi wenu we wacha pakai wanga eso twika wa bukwenu punombeso then it becomes ketau yes ndo langu enda kwasia nikana the involve maundoni ama siana hivi na mundu yote wina disability onaona mundu ena wheelchair mutethesie
mukethie na nduka yu kwatite wheelchair yake ukusetie mbo mukethie no imukula nwenda ngutethie nwendo yenda ngutethie wenda ngutethie hata na kunenga mwana mutethie lakini ti kumolota mutakiwete mtumasietu atutito seo kwa ube na a lot of we are to kwenda twike na ndito na county government na serikali la nene na every stakeholder and one to create more awareness on disability and to foster kindu kitwa disability inclusion. Yes. Tujumuike hivi onde na tujumuisha ndo ame na disability siana hivi na youth ona maweyani. Yes. Na maskulu ni medikelwe. Yes. Masome onaetha moyo na mateo kwata mwana mateo kwata bina siende. Yes. Medikelwe maiskilasi mena kindu kingi kisio ndino na niwe siondo kwe associate oto ya associate mesete osoma dia nitosoma thanya nina kumuno muno na bai mwalimu otokwate obo lakini okutindania ningusoma kuma kwaku na kunosoma kwa usia na ine wa nafasi iye ndo class inte ile ingi na ninese after 40 minutes peo kitu masoma onaitha no kinini. Yes. No masoma ona grooming Cho meko no angi maisa no anzwi ona muno menda ikalonesa etha no yetu no menda ikala me smart kwa manewe nafasi isuma school na to scale it up na kiu ndicho tuendeze organization eno ya Oshidis Disability Africa tuwasa sia na ithite kainenga nafasi na ingo strong ya serikali nene mubea muno nundu ni mabingu eta nafasi ukendea sia na situation yo soma na sia na ile ingi stress a regular kisongo. Wow. Nikana mama niwe Mateo sisia mwana wakwatie B+ kana chau tuesisia passion ya mwana. Yes. Mwana oi nendete media mwana wakane wa kamera cho akwate opaka akonyo tina vantu kweto record cho focus asia na sito yune sio dhinita nisho imasai technical na maskulu yange ikamanibwa alama kwenda kuua like my son yune chef na ina autism ena schizophrenia na ina dyslexia niki nondo ni wakwatie nafasi mbe akwata supportive parent na asio kaingia kwata chau openings opportunities ya usoma kuwa yuni independent na chune choto kwenda Martin ndienda kindu kengo kulia todwell kwacho muno but nenda wonda be briefly nondo yino niyo nisi ikulela ikilikoni kya musesia wakwa wa becoming a single parent briefly me becoming a single yes nondo mondo ekitokulia nikibeti you know we are overthinking so ndiendo matia maisilia muno nenda ni maraizi shewe ya na momeka angole sasa faith uli tuacha tukiwa nyinyi kwa nini manoseo na twike single parent t by death hapana inyawa asiana eobo lakini ni asia ndia minoko ya kindu kene kiito muno kwa musiei na yutaito baningwe double portion blessing kwa nduma na tuina ability ya ukua kindu the same way na ne asia we undu wakuie kana undu ni chamo bendu ye muno na chamo bendu awe chamo itapyopyo na wethia yutabika bandu wethia titona ku asiana imwe na yo to the different ways to the different ways kwa no inyawao erobo lakini twaketio the different ways because probably ya doable. Yes. Kuimba imwe nikana bithesiana nisi na wone wangai woneke na wone wangai nitawasia musesi wakwa kana ndu isa kwithia no kusi utanamba kwika mutiani. Yes. Pe mundu bita mutiani utekite so no nginya twithia na mundu ta Martin athuthia musei wongi nondo nini sia ata Martin one thing I know nikana pe say maingi mo go through what you have gone through nekulele akwa next kwako ngoli nicho chauki wewe siana siaku sinenewa nekwithila silie taino ingi kya kumisia ngomono ndi akole you yes ndi akole you lakini no se wangolia you niteiwe ni ngotabi seti yambe he bandu ngwe community na naso kanina kuya ona andu mamusi ona mebu kanisani ona mebu chamani yu kila chambo mie muno muno layo ni wakwa ni mundu wa musi extended family na ndiwe tesi yetwa of course lakini chano mie muno nundu
by the grace of God nyene nethiwe nina nafasi ya utwa ciana cia kwa skulu o skulu nzeo na wethia nyengwa na ciana cia kwa citetheka na kila musi ndethao na mea make maundu bangi ciana ciake na you by the grace of God wethia ciana cia kwa cia skulu osu na cia kala na cia na masomo indi mundu mwa wa musi au mela na you ni mwetu no mundu moka you asia we asenga muno nditwa ciana skulu na kwa mbesa singi betu na ngitumia mbesa singi betu ni kwetha wende ne maana nundu ciana cia kwa India no na wethe akili ne yake asia ke kambesa isu ni makete makoloba kondo lakini chichanuma muno chanuma muno nundu one ndi expect ya mundu wa musi anene kindu cha mlemboso no su ni cousin ndi expect ya anene kindu choko na wake nena na nisi ciana isi yako na niwe se ninye ne se pata wasio na balangu usienda na balo kwenda sevika lakini yuwe the kindu chundu pala cha umma ni kindu cha mbume cia muno na pia ungi kwanza wai wa kanisa o kanisa ndiye weta no kanisa nene ndiye weta masietu amo nondo ne asia no kulea kumana na kiosu tangasa muno asia yusi na sia kwa siliu na ndiye no sacha mayini na yuki uni kindu kiandetie bandu bangi bae mabinda maingi nesetomana ivye titatona anga ita wathima when andu maitu mona mundu ena wathimo tangible ta station eno ni ya faith monley you either twina thina kwa timana you twenda ninga satanic credit na I don't think it's right na again ne umeasia mundu muno ulawo muwete unundu kwimana ciana ithiti kindu kila isi emotionally psychologically financially very costly in every way ni kitu garimia muno ku otiende no bwa kayo to kwa ithia itau nonde itau ni rani chanya na you kaingi ibuka tio seo yes tio seo tikita ku expect moto nenge thumbs up yes kila tu mbati expect ni kiu mtu nenge a pat on the back mtu hongera ni wende na uya mwana wako maana nake congratulations you are doing well mukungama ule mwana wako eta wata munenge opportunity ya uneni nundu wenu ukukwenda ukwasi na hivi simba imwenda eko views ya itote ungama mukethie eona kuoko tambocho kuoko mukethie umwe wacha uende hata noende wewe unaona no mundu inside ni mundu na au sio mundu ndeni eona feelings yonde katika kuyana kwa nundu wavuma pikite no nginya withilema na kwata opportunity ya kumala obunza mathauka ciana cia mutui ni mathima kanisa ni mo kwata opportunity ya kubulana ciana ingi at some point no the last ciana cia tabia kana tata ni to batu thauka na ciana cia faith mulei nondo ciana cia faith mulei si ile taito mundu mwe ye aisiai mundu mwe isi ile kama tangani mundu mwe isi ndio ndiliganya yu mundu mwe isi aisendenda kana kake kai ndenda mwetu wakwa ithi kuthauka na mwana wake nundu no kumubacha no kumuzamba sio tumanu no exactly that is it no kumubacha kindu yue na isi ndo siebo ni friend wakwa ni friend wakwa na ni mtu yo wakwa na ni very close friend of mine etoka Maureen na nitethete to host ya na kesho imu etoka Oshidis Disability Africa show na tethete marafiki for a long time na you siana siake actually nisio sia ambe ku invite siana sia kwa birthday yasio that is how serious kendo geke ile siana sito yetawa in the social
inclusion gatherings spectrum ndio tuyeto lakini yo yetu netiwe sala no kuangamia losi ya losi kuangamia nice ya mwetu wetu wa Georgina yes ba AIC Embakasi so no na you as industry you nyumo take for granted imagine you ne moyo no ndo mwetu akwa no wetiwe ongamia chao alosi for the first time ever yes no you take that for granted to the other person is such a big thing no akwati na you madam moyo siana siake sio kiesi atikana na siana siako wewe siana siake hiyo ye not man wanaona big brother sio mwana big sister big sister big brother na mama yenechu na teka lo ibinda yasa na bauma mundu kwanza kanisa ni mundu weko eti mundu weko eti mundu kanisani ni ashirika mbaito aina ni utayo ugo approach yo amuya approach Morin Morin ndo mwezi we mukoni mwezi amu approach amuya witi class yana isi ya kuna iwa sitinde na isi ya Martin Niki ndo naka na isi ya kunisitwa nako kukwatu otumanu oh no na actually mundu su asio koingia asia amuya ina ndo ni you siana hivi sikaleto unondo wasi ndwila ethewe thanasio no tasio kakala tasio kakala oh no tasio kakala bandu ingi no yes there is need ya elimu that's what I'm saying pe need pe gap nene muno ya ndo mama niwe kana there is nothing to do with maimo une ombo na elo iso witi kelondo wilie wibingwa mwomo munene muno wa mwano abisibitali anewenda wa ile sia ile ali intervention ekwendi ni wa therapist ekwendi ni wa sessions ya speech therapy ndini wa sessions ya occupational therapy physiotherapy yes mamudhama kwa techau makwatebina lakini taendeana ukingite unotumanu wa kwa sia hii I like that yes. ukingite inotumanu wa kwa sia hii ni majini no wa kwa tefi ni vandu wosie mitina ya mwalioka yeah it's rubbish we neno tumanu na yu utumanu nosu wa kuno kwa isia mwano maisha make nondo yu wa modina ikutwa wa hospitali akekwe early intervention wa mwanangia yu wali chakendo chunde ni wa andwala mailo mutedi ala na asia wa maumisia we the mwana onda kai school mwana onda kakwata nafasi ya uthukuma ndaka kwata nafasi ya ikala maisha make undu wa ile tokekala a full life na yu endo yanene na muani na muoyi so you are just denying a child an innocent child a life to live nundu wa munuka wa kukelomo na ndo isiwe yasiata nundu ilo kindu chuwa kinena wa kekia akili ne ya musiai wa mesia musiai na ne pena possibility ya musiai yone ni kuona hii okay retrieve yeah na yona okay my die is cast na yuni chauma na aku ko aikana na mwana ai momo to hospitali mwana ambesio convulsed sindu ile daktari wa ile manisia musiai komweka ndana amweka yitu akito worse situation ya mwana yes so mwana onda keka ndaka ku school mwana onda ka kwata wea mwana onda ka kwata family ndaka kala full life ula muima no ni mundu amunuka ndio yana ya moyo mwani musese ni kwata niwende na kusoma kindu nenda Martin tusioka banomba kwako toke basioka baisi anani siako tutana bodi kumala koya kwange nenda tusioke bana kwa mwana wake mwana ni laisi muno nundu as a man you understand the changes but tamusei wa mundume pena binya ku understand changes ya mwetu na transition ya kuma wanane kulika wetuni ni bethe ana some challenges na mwanono kiliko kyake kiuko need ta mwana wa kawaida ndui manya kumuya umala enda choni ika nongi nyomo tethe seta musei na ta musei wa mundu me no bika bandu kethila no kwewa pe bandu ndabika because of maybe traditions and all that and being a father ni musole mustali. How did you survive with Sarah? Yue Faith. Yes. Like ndo awe ta tradition na chao musei we onzia yesi you have to rise above some things like those ones. Okay. Ni mwana waku. Yes. Ni mwana
waku na baba hii tradition naambio change pads sere miaka 11 umonde utwene miaka 11 that's about 7 years ago uni mwana waku ndukeisia kana nazindusia tradition wa hii tradition kana na niwe musiai na lazima we involve number 2 kene kendo tekeka wewe especially where the labalani like a dad yes na nini but you have to involve yourself nondo ndo rely na andu 24/7 ibinda yonde niwe sim maumbile ma mwetu climate nikitona koka different ukethia undu sunu wa mkwata anything can happen anytime you are rely na andu weka ukumilila however pe kindu keka weweka you cannot walk this thing alone lazima wimba na kindu kitwa support system yes ando alama kaumanesia ki na alama kabikia mwana usu alawo otabika na alama kautethesia ku manage na bau ni ngwasa mwana ni shukuru ando methe to me very key kundethesia especially kwa ciana ciakwa especially mwana usu wa mwetu usu friend usu wetwa Morin ni wandetheisia muno na nondethesia muno pe my sister wetwa mama Pajero usu na ke wheelchair usu ya wheelchair ibinda imo to travel to the Mombasa maybe that will be a holiday pe onge wait yes munaenda holiday na watoto wako yes but we have to okay CS guys are living a full life kana yes okay in the fullness of Christ Jesus amen yes so ila to have palo ta Mombasa me onge with ametele with Helen eketheke bala we na mume wake to Ngei Paul na ni matu receive sa na mai Helen wenda out of our way to make sure our stay in Mombasa kele tukake sorted no kwati I'm bringing this to say the support system yes lazima we nayo undo new na ndisi uko wala ununguiye community lazima yelimishwe nema nene responsibility ya kila mundu lwani kutethia mwana ono no toine kutethia mwana nundu ni aibu tamwe mwana wa mwetu katika that spectrum no ikomana nake maundu ama mwikikeiye no itheka you know you are ndizendo na kwasi hata nundu thi jukumu yaku ya kutethia mwana kumutethia nundu no mwelewa na ndukateka advantage yake imutethia don't nundu ne ononete andu aingi mayendai unit amakwatigwa you tamakwatigwa nikana you take advantage yakana ka it is wrong you uno mwana na no kwethea mwana more than ola kunundu suwa ku regular uwe itaji more understanding and more help ko take the responsibility zao itu ya kweko na kindu kiwa so kuona chaila wiwa moyo muno yutanyo muthe ne cia ciana cia ongewa moyo muno no na matembete nundu ye mabetu ke stage isu kethani mwetu akwa ni wese kwe sort with minimal supervision yes mwana kena kaende onesa iso nina matumye bandu ne undu yuneka au wow yuneka au na ndiye kala bandu ni cia isi na nona mathima ke ka undu tukwasi ameke ni matona kwika me a bit slow but eventually ni mo bala minded ni masomete pe school ila yuta pala mwetu akwa we almasi pe mwene almasi eto Sophie musioka reverend osengethi ciakwa nake uyithia ni kindu mwana wakabika school nake atwika wake yes and we go yani akitauma niwe bala bethe nwanengana kula kwi Morini nwazongezyo kula kwi director na maisha mazongete ndio ungewe twambithe we obisine usino ukoko kama na nake usuyenda obisine wa she disability Africa yes na akebe balokwete unaona it's a multifaceted issue ukwithia kila mundu ni musika kila mundu akwete and the end product was isia uyona ni kendo cha ilu but it has not taken mundu omwe yunisanga muno maimbe ai nikite nesa tinye pe andu alama kwete kindu kumate kwa faceless true yeah so it's ni kindu kito tikwatia netike na chaila nundu lazima chaile kila mundu ayewa get satisfied wow awesome na ni doable nikitoneka yes kutongeti nabyo
utakwatete ciana ciaku ni wonete ciana ingi cia muthemba u? No. Ndwamonete? No. Ndiaona. Ona ndiai na interact. Ona ndiai na bindesia. Kana kwithia yake ndo takeu. Ona ndiai na bindesia. Ona ile sindu imekuja kwako sasa. Yes, undo na ndwai saimbwa wina ayota ona kanini ka kwisira kindu chao never. Yeah. Never. Ona niki ndicha kitai cha cross akili yako. But you adjust. Now we say adjust. Woman they know denial or acceptance. Nondo oila wisa no tondo na kutia satani au na maisie yumuleche osa Yesu wona momoekata wa bungu na nokuno kwekala nesa. Amen. So you have to let God denial ni kanoli ke bako acceptance muomo binguke utethekewe mwe mbene mwana etetheka na community the ripple effect will be felt by the community. Kila mundu ona tetheka. It's going to be an easy journey. Wow. Yeah. Njia inabindese kiu toke kwa OTDs. Yes. Wasukuma kendo niki ni kwithile na ciana cia muthemba ucio kana no kwikala wekale wewe wina passion ya kutethia mwana wa muthemba ucio? Nendete ciana cia kwa muno. Nendete ciana cia kwa muno. I think that is all I have. Of course. That's the only thing I have. Eh? Yeah. Now ile ciana cia kwa ciokie na ciembwa ciliu. By the grace of God, ngaino anengia very strong connection from the word go nina ciana ciako. Ibina nina thukuma. Lakini omaende na kuyana. No isi yuangu lekule that tumani asiai. No sio muno kila mundu akamana papa yake in life. Ndio ibina ni yule na kwetina nina thukuma we ola na thukuma. Ola na someye. Lakini ngotheche. Ndio lilikana ndiye enjoy kuthukuma we oso. Awena mbesa? Lengo rwesiwa faith juli kana muthe no omwe ndi look forward oni ni we are ninga sawa yendeke. I don't remember even one day, but it was not exciting. No, not at all. I'm telling you the truth. Ndi muthe no omwe ngo lilikana na no look mauka looking forward to ndio lilikana, but na nicho etimingo nguyando no sio uambe ku establish your purpose na calling ya kulewa. Kumbe wengaini wesi calling ya kwa yebani cho etimu ambadini na sala siba Isu you see ana ini so siambingwa because you were there nyende na sio na you ne wandu maingo na mababa anjo mandu ekete nesa you know when people begin kukota view uikule kwa nini nesa ibala nekete ndo nyetu mi neneka wa parenting then no kana realize in 20 ibinda covid 2020 yes 2020 ni wona realize yeye mbona ndo nimeunda vya muno kendo kikwa nini cha ukela ngweka extraordinary toyanda au yani ningiti yamba nomba ni cha ukia ndo matini yamba ndabiti covid ina ya wathimo ina kwa na kwa ndo inge bana manye kwe kazi ndo mbiki mwa kango taje ndio ya covid inge lakini covid ino kwa yambingwe ye muomo because I realized some hidden potential in me that I not yes so nambio kone wasimu nando alame na siana madime etwe na siana tasi yako maingoli yai ubikie bua tanitwa nieka na kaku kele tuetwa nieka mwana baba nondo ni naendie kwa media nene kiwe kwa media so yani blow na no mana niko ne wasimu nando makuma ba they know na outside. Yes. Wow. Na kango taje ndiye sika na pepa ndo pende nene nda ko ne wasimu from except Japan. And then that's when I realized then it's okay because to me nyeneka parenting. Yeah. Then where they are ndo nimeunda bya ndeto nzeo maimbe wikete nesa na wetago katobwa nalo la me America and me London and me na ko taki ni makonete ando ni mauta ando mautabeche maukwete mautite mo then I realized kwani what is this that I'm doing exception. Yes. Na ndo yua la me na siana tasi yakwa mambi yongo leo shauri oh you know isi ando ima ando kethia consultant pate kuiva ayendiko for free ndiko ebo lakini you the consultant like serious nondo neko ne wasimo ona kwema ngasingende what is it now? Yeah. What is it? Nondo nyetu me I thought I was just parenting. Na wewe ushauri langu nengano ndio na sema sio kama MBA ni mobea. Nini nekiona naambie na mwana wako yeye na kadi ya disability na mtoye hospitali kwa assessment na you know na kise
Kenya Institute of Special Education ni manda recommend ya school ila ukwekata ukutwa twe mwana ucio atwe bamusi kwatia tukathukuma na makanisa makapingwa ukethia na ciana citu ni cikwetĩkĩra chao ona kuserve kanisa you know it was a big door opening na you ni wona umie kwa uthukumio na thukuma na no kana kwatana na anana emakwa o abotho na you trust of organization ito Oshidis Disability Africa Oshidis AU ni ya autism yes okay. SCHI ni ya schizophrenia na DYS ni dyslexia you condition isu itatu icio ciana ni ciakwa kundia aenda kuandika Martin Disability Africa ayo no utethio ti wakwa ni wandu ninga hiyo name mbikete in that space na ninga hiyo ni undumia kutethia andu ku I wanted ki oniwe ni not me not it's not a personal thing yeah it's not a personal thing yes it's not a personal na ciana ila sina mabata asu ciegwa nacio Sindini. Yes. Ni ministry. Yes, these are ministry. It's a ministry. That's what we are doing. It's a ministry. So na kwatana na friends asuma kwa umweta wa William wa Ng'ombe twathukoma na kiba Wilson Airport. Eobo na Maureen Kabeke. Usu ni mundu wa maana muno. Nondo ni waletwe kindu ki na ketheba kubi muno na kiosa na wito. Na wende kana ke disability. Na kwoko yie. Nendo lilikana kwoko thi. Ko nenda kwasia kwe andu aseo kwe andu aseo ku pe unge David Masai pe unge kwetwa Michael Kilonzo matembete na kwa muno pe unge kwetwa Ruth Mune uyo na ndo na tia sume moka na ndo na ingi muno so moka ta aseo via this organization ino ni NGO na nila sitawa non profit making iso wasia mbesa na tuthukuma na shirika ingine itawa Cheshire Disability Services Kenya asu ni mwanene maitu so to implement obviously C20 yesi ba mavoko Mutungoni Road na ethano unengane namba kwa ndo maito richo ko ivye we wito niko foster this ni ya foster hata na kiekamba inclusion kujumuisha andu onthe including amena disability maundu ni alama tuikweka kuma kwa chamba kaweyo yes so tuthukuma imwe na Cheshire Disability Services Kenya na pe program ila tu implement twende na implement ni ya miaka 3 na tili new na programu ni noi pe tuitano ila e program ikwatewe ni tuitano yes kitu chambe kitwa inclusive education tikesomo kisomo chake la na chake litwa health and rehabilitation chaka tatu ni social inclusion chaka na ni empowerment na chaka tano ni livelihood na you twasete siana o yutu na siana yo you need to be kids 25 siende ni wa program kwa kila kana tokekite in one of those pillars pe kana tisia itete kona kana kai imudhalene yale na thina kana ko lakini ko sawa na mwano ekalamosi tumulamosi ya ekalamosi ku mwano situ imotwa timotwa school kimanyesione yutu tanambo mtu waku nitaendie school yesu tweka training ito disability inclusion and equity training ta prepare school yesu mama nai pe mwana okete yes. na mwana usu okete ndatono tembea taito yes ko oka nuka bika klasi ni akakilikara tuthike harambu twende kwa tende na school tuthike harambu mwana oi enda na wheelchair siana yingi ni tona kuona ita sia kwate gwa ikasululu yutu yeta isiana ingi siombe tuisomethia tuiprepare uyithia mwana oka ni mama na uno mwe wito no kwitikilika naenda na chao na wheelchair na ni jukumu yakwa ya umusukuma ai baya beka ramkali kiklasi ni jukumu yakwa tumwikie kiklasi ne kalaiba bayambe yes. ni jukumu dhaitu twathio thauka mumando itha upia na ke utonyo participate yes. na teimu thelela mobile tukana teimu ikisia whether basketball teimu ikisia I shoot over kebela yes nona isu ni social inclusion na ne kwataneta na inclusive education pesa na inge simba na cerebral palsy kana kau ke kalanda wani throughout kana kau ke kalande ni wa therapy yu musia yo ya ende mono ndo twasete asiyala meko ya mashinani matoto na kumana maundu amwe mituke
na iwe motambie namo ni moto manengete priority these 25 children ku mwana to imuto asiku hospitali aida kona isiwa na kitale mayandika ndawa iloka nyusa mundu indawa nyusa for a very long time if not lifetime yutolikela with their shidis tukwatene na Cheshire Disability Services Kenya to you yakana kandawa nice tinena na mundu ta Faith Faith ayoka ndimu yakana ka kaisa ndawa siliondo Faith we hata Faith imbia kanga uyandawa kanga ibe ya therapy tikwata na una I call my friends na ningotongia marafiki mako amobea muno nondo ni ma tukwete muno tambie na mutumio mwetu wa Paul mwangangi webaya yake Tengelas International ni mopea muno nondo wa ngwata ni Yesu matukwete miaka yesu yonde so pesa yanela tikete kipengone chicha health and rehabilitation peangite yuta kila umwe kila mwana temwikite kwa social inclusion nundu nenge maikwe kala konene na mainewe nafasi ya makanisa ni masoma miso yes ona makakwata notwana twele kama kikewa hii mithana miso kama kasi Jesus na kalanga yase wept masoma pure now watch this yes tuikwa empowerment pena musiai wina siana ile kanokana kamwe anosiana mbingi na ndakatia kathiumanda wea mbe uwe andoevo na ndakatia buno ndo wa kokate bibi kokateka kindu kokata take advantage na ndo ano matekwelewa mwana tiba ba windo ka iwe woka balabandu yukana kanu ndo kaitieka twasa musiaiyo timwe kia kabiashara kanino to nokoni abu plotini yes twino moyo ba mulolongo tesa akawa na tia we banga iwe na miaka eliyo kwanza tina birthday kwa kana kake last Sunday tina program isi tio kutabia kwa na sani sio mkuikia birthday nitukite po you ya final ni livelihood pesiana imwana etu na imwana mabikisia 18 years usiwe mundu muima pena market yake ya transition ni wasoma abiko walawe wabika somo cha kwicho cha kuwe jagu icho cha ni wabikabu mwiso wake ne bobu baumbe baenda wacha wa mino soma wenda acha wenda employment kambaye kana nakotwawa o yuko kwe mundu ndende kaitwawa kana itwa na tena kakitu anu mambo mala kakitu nikanatwa iba ya musie ni yawe ya bena ndaye ya na kila mundu ena wathi yake ibu etaumiebu you nitwenda sana ino ni kwenda andikwa pena transition ya skill empowerment na manigwa kilo manigwa school yes you ni baba nge bawe mwana oyi ethio ko baba are the employers and can be ready for this child yes to try la training nge kwacha to engage employers team sensitize team andika mwano andika mwano ena card ya disability nenge report nguona nyingo engage na national government mamu nenge tax exemption some tax rebates nundu mwano ni part of serikali na ni wa munenga nafasi abakomeba to record ya babo weta babetwa ondu betawa yes ondu betawa kuwe babo afethi mulei yes FM yes ni watu andikia mwana wena disability niwe isikana serikali ni konenga exemption ya tax to some percentage yes while demonstrate mwana usini wa mwandika ba are you aware of that so many employers may aware of that and so many other things na still self satisfaction woko yani yutabakwa ku studio ya kuone mundo ya na disability ni woko to film you also feel you have done satisfied. It is so satisfying. So those are the things that we are doing. The last we are skill empowerment. Livelihood to make a livelihood. Mwana oma yandeko. O you kadi pandubeto African Coffee Roasters. Osenga mono uyethia amwe masiana sina disability mebu maikoma. Amandiki to permanent terms. Wow. Akuyo kwa muzungu. Wow. Na unique hivi awesome. Na maandiki to permanent na they produce ukwega nguta siana hisi tutia twenda si uwetei they twenda mane opportunity ya usoma na opportunity ya employment and they will perform nikana ma kwataka kitu ulo ndiko ndo toa ndio toa ndiko ibago ulo ndiko enda kutoa na ndiko ibago ndiko ibanya whether you or not mbona musi wake ndio utegemea ndo ange moko mu
raise your family yake earn income and that's what we are fostering for. Awesome. With their own, then they might live a full life. They've gone through education, yes, they've gone through health, they've gone through employment. Alame kwenda keka family, the businesses and all that. Na peala to set up businesses. Yes. That's what we do at Oshidis Disability Africa. Awesome. Yes. Nendo manyali. Yes. Wetikile kumilia siana siaku ni kwethela maybe we musomu, allow me to say that, na kwethia kana ni wetikile kindu ki wamina na dinayo ni wakitikilile na wasia ndoti ndo bithite siana siaku ti wallet but baya we musiye ukwe kama sawe kole kauni nguma le kana kaka kwai ando mengu hata mwana wakwa akakwikata ona saingi aseima la mengi methingia about isiana nimo methingia society engwata nendo sisia kamera kaya unene na musiai wena mwana wena mamutha mondu nikenda musiai uno amanye kendo ke it's doable kendo ke no ketonyeke asiai maingi tunena discussion class ine na one of the student kuma a certain county, yes, Samburu County, ethia aitwa Elesia ulondo siana sina mamutha monzu sita namba kwitikilika omuno such that wasia kana kake na mabatano special. It is either mwanono awe, it is either mwanono atinda abingeto nyomba. These things are happening, Martin. Yes, yes, yes. These things are happening. Yes, yes, na twa abindia pe muze ukwendea kumya na kwambia kwasi ai kendo kiki kwa nathi kendo kiki miliona ndo alame na mbesa kendo kiki akomati ni athukuma bande keni nuona na nasungu kethila ni momo pe muze utane so bingu kakileko tako ndumuye nake akangutabia kindu na mwana na musia Yusufu. Yes. Na kene utaya numete ngone yakwa umundi tukanewa nafasi teza kwesiana nyenza kwa Joshua na Sarah. Wow. And I'm saying this from the bottom of my heart. You see ana isu nyona kone kala mateo. Kone zi yukwela kala watu kwa mateo. By the you don't know another life. You don't know another parenting. And it's because yes, they are a blessing to me. Yes. And ngasoma sindo mbinge muno. Na ekakusoma ngabingo wa miomo minene muno ndai ni bingowa kumukweta kwandeke. Umundi ndiba kwa faith ndo no kabano ndo wandike ndo kabano ndo akwa no kabano ndo akwa na milomo mabingo wa mangeti mabingo ngwetonye musei weva u ekango tabye kendo okila kendo wewe na tabia faith latu ina discussion wa acceptance kwitikila bono abote ka kwitikila ona bu wow pau na ima mundu asu okea makasi hata payu moko ebe ya bills yako na mami na kwasiu ni maweta tibu manesie kwenda kwetu kesia wenga iye asiata ondoni timundu so yeah uyikunena kume ukotabia usini woni wo wena kenga iye asiata ondoni o let us learn to listen what God is saying more than what people are saying about an issue nundo mawasia nimeana niele wasia wangai sakolo kwetu kesia na wasatani nyene education ya onu ngayihombe nanye ndabe tusindo mbinge muno mo sei webu sikambo mesia lakini I rise up na ndiye koli yai ne manda byu na kenga yembe yata na ndi ngai na keimbia nitakuwa na wewe na ngai hizo kaimbia tena ni mudhizi wa Martin na unengi na kongini soko kunenga sumu Chogo ngai ambenete muno nango de faith ngai atwendete muno ukethia ngai nde soko kunenga kindu kitailete pena bina mwingi muno kunga ya onengi kindu kila cha elu na ni chana ke chose ikia mato bamba na ukima muno ingo ni azimu nyenga kwa zanga utati kanyocha hii wow na yandasi na tia yangewa yes tia yangewa na tiisisia usindi Biblia yasia kaba muminokelelio wondo we mwamba kote muomba umwambio tetele muminokelelio tetele wow ekagwethuke zondo otaguo ojiba tisisia mbera tisia isia muminokelelio ketha withi ata wow
Ninaigua sasa no atoye ciana cia ku skulu ciana cia sisomete cia bikaba how far are they nondo yu no isetwa binadamu no tukwenda kwewe ai mwana wa Martin maybe no na mini kuvundiswa kuseuvya ngali mechanic nitukwenda kwewe sendo isu sendo la sio tuthuthia ngo musewe baya wina mwana na mabata acio there wa Martin no neki ono wako no kwika kibindi kicha kuwe yes ni theme yacho ni testimony yes na nina ukose yes sana cia kwa Daystar University atawe nina ukose oh you don't know ambeka yes na ugo ni guo suna with you Daystar University ndiaye you nona sindu icio ndenda betwe nandu ndi muthe no na pindecia kana wow ni nimba ni mucei Daystar no you ndivo tena mena Billy yeah Joshua na Sara yes wow. It is doable choose it nubaki la wethukicia otagwa nandu nduketikile ukua takataka no wewe mundu kwenda kutwanzia cia ukutulia ngona kuteya maundu maito me ukomesia lecha mundu usu no yuka tevis ngonye sabale balati oni peke ndo weta twende akunena wasia monena birthday asi nicho chao kila kinako kiyekilikoni tamusiai na wesilia ciana ino 25 wosete no wasikia birthday okila kilesi ya mwana ya biko kwika birthday nicho kino kikilikoni chako na kia kusukuma kwikondo ni soma kuma kwakwa na yundi sisi kwakwa ciana cia kwa setu to birthday ciana o yumana kwenda miaka 24 etu to birthday ciana ni asia etu to birthday yemwe ni Morini yukwa Morini wa metawa ndi namba ona bandu bangi na yuni soma ekangutaye kendo yu ngai yakwesela sesi ndo some ni kana utomike kuricha ndwangi kukicha ulea kweta siana bathe kinondo it's what ngai omni prepared ni some from it's a lesson ko umuntu ndio kandi ko liai so ni siana especially isi to 25 isi ya 25 ni sio set from kuya mashinani ni kwa you na nasi interrogate sio na birthday yese chao yo sio na sio yese chao na yike tuchichambita byangone na kwa hivyo ona asia ona chungwe ta birthday ti priority in of their course life. yes Mena sindo ingisi ninda watu tho wa ini therapy tuithi kana but you see again kana ni kana kangu tena waikana hii different na kangi o sindila sia na ingi siende no betea uya no kwetha nde unena lakini inwardly no ne unena no kuelewa no kuelewa nengi akoweka na inaema yathi wenda atiwa ano process chu na nasia hii whether yani ngwase how can I bring the mobile inclusivity aspect yai siana iya tusieta regular imaneka no embwabo nikana birthday swingi mamwete to push social inclusion yes then weba ambe ndo ambe kumanenga keki nemo maketaya aya makoka onenyuka ikwitu ni na birthday ala empower this one kanaka invite ya mema yes so na meweke kia weto mele akoka ne kala ndina board ne kala ndina board ya Ocean Disability Africa na me nenui no take kunaona na and board members are faith gethele mase why not yes so tuambia kwika chao tuambia kwika you need to make your birthday yambe ngakonia ibisa ngakonia ibisa nice. Beautiful na isesa na isunu sitanete it is their first time kwema na birthday and they hosted ti kweto na you ni mama na I can feel that pride Yes. ya kwamba leo mnakuja kwetu yes na nengwenda naku yes okay no theta nana emako tekaenda birthday yetu tenda abu kwa kana kau ona the buwe boten pau timu moto hotelini onethela kuopa ili hata hapana pauko wow nebote uthi na nebokwito na nebote celebrate na nebote utania nebote utania mwana weba usu mwana usu ndo ni mwana witu ni mwana waito na nebote omutania yes wow you need to neke wachu moto na birthday yake ile ina ya twins twele abamulolongo oh my god ke kama nononi na twins mon them say to mena mena cerebral palsy na autism kwanza asume wheelchair ni
but no na undu kana kukana theka kona ke kiandikitwe sitwa yako ndio kayenda school kayese kuandika isoso ninyo mwasa yaga yeso soma lakini mbona kona ke kinesitwa yako kana theki kekuyo moyo muno ibisa ningi ndiye sokoni na ndiye ndesu engeuke yes mukoka no yukana nana emaku nundu ekangu tabye kendo asie yeinge ne mabine iwe muno nanye ndiye ndakwa asia Faith Walker to birthday ni okay akendo ti lazima lakini nona we unju we wathimo munene muno mwana nusu na musia yusu o atoi kuona umundi twekwanganya na Faith twekwanya Morin twekwanya Martin yes na Faith Molei yes no longi yes no longi ni moka mei ni moki otana ni kana keva kana kaka techau kena mawonzu asu ni wakati yes that is how to build your confidence kwa msaiyo na wendo wendo wa Kristo you wendo wa Kristo wepa na nitopingweta for anybody tia ini memoka kana ndo lame na masieto memoka no mundu yeyote weba na no wende kwembwa we part of visito tusika wachumwa sanana lakini no tia just no ndo wako yoka ngone asimo kambia ilengi muketha mwendete kwa kana keta hata nenda imba nenu nyono ne bindwe teka kwa accommodate not inena lakini mundu wenda kweka ka shopping nundu wa family no mwe mubingia mundu wenda kuthoya mwana ngwa mwe mubingia je soko bingia no isini ngai wako yonyeti itiwe kila ndekani ndiye ndaiki ya ngasi yako asia ni lazima ukuje na unga 3 lakini wenga yako yo manenge yes. kana uke tuituka kendo it's okay nye kilangu enda nienda mone maodhi wangi different wendongi yani is a different level ni level ingi ya kuona nyewendo yes wow yani mundu uthetu mundu wana kabito mundu utheto atia maundu make okaonga miangale yake bakwakwa nae alikapa musi kwakwa na mwathesia na mwiki acha iki teka landhi mwata kuna bisa na mundu unaona ki yes kendia up ko boost confidence ya musi ko boost confidence ya musi osu na kumanenga hope yani sa disundro no kielezea lundu ni chonete ke ithokoma menye ni nokosi wacho nundu wendolam ninengetwe nando no tumete nimba nenda bina wa kuendese na no kumba wa kweka kilo kweka kumba uyo kuni kine mutoka musia yuya tite mone timoneke kite na mo tithaithe namo tiboye namo paikindu kimo yatacho wow paikindu kimo yatacho ona actually oneo with our nenge musia nafasi ya the surrounding mamanye mwana wakwethia nikenda nake mwana ndakabithwo muno yes you not endabu na nundu nomba isu ni mweni twana kwimba itatwa accommodate nundu wonivu asio natoka tia ingi yes tithi umalabuza tithi kalabuza twikalanza ona no tio tika lo mukeka umuthangani problem nikenda you kindu keke actualize kimwe kichagwo na nikenda society ambe kwa accept siendo ino sikwo na nonginya tutethani wow twina esu ingi ya mweyosu okete every month pe siana ila tu othio visit kana o kana siana sia February yes for instance yes ni twesene siana ila sia programone kwao muthenya fulani twethi kuona kana na tuma butethio na mwana olongi tu celebrate na amutulete pamoja sisi wote muoka kwito kwa kana kau balaka koma ne bote ndothi wow bati enda PR ima hotelini aje pauka koma nundu bune bokwa na netwa ilo appreciate na timenenga ndaya nundu bune bokwa na timetikela maili na meano na ngaya yosa nguma na itayo wow twende na kuminia musiaisia wakwa na nendende ninenge Martin Kilavi mwanya wa tutavie more about the organization ulondo we unzese utonya kwithia we wa wathimo ko ulondo we unzese ukwiwa watino na wasia ngai
kai kindu kiinga nyoti ndabithite mwana wake kainganena na Martin atunenge namba ciake cia simu thema nenga na namba cia obisi nikenda withile ni wabikia na kupinguka kiliko level ingi ya kumanyethila wina mwana wilio kwinangi matoboie na ethila wina mutui ubithite mwana wa muthembono then you are able kukunia Martin umwe Martin kuja hapa kuna kitu nataka kuambia ni sure he will be too willing could drive doesn't matter the distance no I will come lakini umekishwa mwana ono niwekata ni watetheka na kwa mwana ona mose yeah tambia na mose nene na ndwa kus Oshidis Disability Africa ni shirika kana organization non-profit making tuiso basi ambesa mwele na faida not bwana faida na wia witu ni wosu wa kutembea na kuthukuma na ciana na anake na misi ila ina ciana ciana disability na mutha monzu yes na oni wia museo munana ne wia munene utathukumika ni andu eli kana mondo omwe we pe nafasi ya kuja kujoin uthukume na itu I think we are the best, we are the most accountable organization nundo kila chonde wanengane ni to kwa account ya chatethia mwana wiva na evana na ni to encourage ya muno okay ona ito ulu wewe na sio kwa birthday ona kuone ketha ni mbesa yaku anengane kana ni mutu waku anengane kana ni ndawa yaku kana ngwa kana nusiona aku with the way part of it ni kana with the ono was on visa sia kumbukumbu yaku na udhu utethia na kai kata aikona na mwana ni mubingoe ni ngomeka call with the way individual way mundu kana mundu wa biashara kana makambuni niti kwenda andu aingi moke mali kana na itu kindu kiki itonekane mundu mwe kana andu ele kana atatu kindu kiki enda kila mundu pina waku na wakwa na wosu unge nito ibasa na nito change life na siana hizi ito nisio kwata chao nisio kwata nafasi si kale maisha alama ilete nela siana hizi si kale maisha mailete tusiunyebunza si kaleta na kabakoli ikeki awe ngotole nenda chumebu mai metegeme mama kwethika maundu itobia win na ngai yakosa utayo mwingi mono uthukumine usu waku ko laini situ ni mbingwe mundu ro ni kwenda ko kwikondu kana ko partner na itu na ndimo encourage ona kututembelea obisini situ bwa thrive yes ni woseo ni kana wewe thone situation no itumana na itoto yeo mana atima no ndo late okwati ane obisi sito sieva Devik waumeo ku Devik wendete na nzea ya kinani obisi sito siova mutungoni road Twitter wa Oshidis Disability Africa pandu beto wa Edisa Complex obisi sito sieva TV ngwa kila mwana Monday to Friday kuma 8 to 5 saa ile mpaka saa 11 pe mundu obisini laini sito ni free isusi ya throughout nondo wa weola tuthukuma yes. Ize no hospitali kwa laini sito si ya throughout na no uko na anytime no uko na utapokelewa na u address wa issue yaku aundu faith wasia wona kana ke bandu kabingie kana uona bandu telikela mbete namba yakwa faith ethane moikia yes thikiwe nitwe ni tuma nondo tutethia kana kau but matabia namba oyu twendeba namba yakwa ni 0720 901815 0720 901815 yes wow Martin tunenge your parting shots my parting shot yes my parting shot is that it is doable yes my parting shot kwa mwithukesia musiaisia weva u nenda ti kwatiania na muingu ni asimo muno nundu ninolio ni weta kaindo kanini na nikatona kwitha neko ke endesia mwana usu wina kebu wa malisho malisho bora sindwila kana kake uja siana sina autism na nicho gwenda mumbite twikale bandu tisome nye ndimo chaji nenda tusome kana kana kakatetheke mwana wina autism kumusi nini isi waamuka nundu wa wenda la wina gwe weta musiai usemba ukathi ukosea mwana usu chau ya ndasi kana mukate
no yosa chai uimu uya kana so na wisho kaingi uyikia usundu uwa wandukia wasukali na chai na thia no iandalia mwana waku nundu wa wendo na nini sio ikitoa mwenda indi ni ndo kwa yuwa kitananga siana sia autism yesa sukali inyu yesa mutu wangano lakini no wa mukothe ya sila sila awe awe nokite uyesi la katuka ni mosi ya chao ya ndasi yu ka imomeka ituka very hyper ni endati nani ni kanati some ona kwa neki osome ni kanati manimaliwa lata ilona ngasiana maili ata na meana ata na telo manenga sasiana na no ndonge weva maile kweka kanasi ala situ itule no yethi ani situ nemba sie manageable ndithi nenda kwa asia ekangai Yesu Kristo ekalekirelani ati imwe kwatia we ni we utunengeto manio su wonde no watu athimete na siana hivi ni we is destiny asiana hivi twitikila siana ndu silie kwa utukufu wa Ngai. Asante. Amen. Wow, musesia wakwa boni watu kwekela nkithio kilungu kitu kya muthenya wa umuthi. Na bala twamina kwithia na muthukumi wa Ngai na ni kwatia ni watetheka banene muno pyo. Ni kwithile twamina kumanya kana wasia mwana wena disability ndwani wa kubingia mwana wa kunyomba ndwani wa kumwona tate mwana mukuolo ndo kuasiana ila ingi nende ngaye kubingo ya myomo utamiona ni kwithila. Yes, director bano mundu we Martin Kilavi atu yakula ulikitwe nisi anaisusi yake ona masomo asomie mayamulija peba ndo maamulija lakini si anaisusi yake wanengwe ninga ina asietekela na asikumbatia na asiempress nisi mubingu itemyomo menene muno kwa uni kwatia musese wakwa ni wabikia kwithia uisoma kindu cha bata monopio wethe anakwa nthini wa kilungu kitu kya ukusi waku nyeni to faith wa mulei. Yes, na nenda no se mwanya ondunge anu makwala tuthukumana mani kwithila matebo nditobwa nenda nitunge cameraman wakwa mubeya muthenya wa umuthi mundu we Ibrahim Lincoln na ngusi wakaingi ndunge mubeya director wakwa mundu we Maina Kioni ni kwithila nimekitha ciana saki kilungu kini kiobikia kwanzia ila ya ilite na kwa ibinda ila ya ilite lilikana kana kilungu kikieto kwa kuni kondo uwase wa kampuni wako sobia keki wa Motherland Bakers nyeni to faith wa mulei. Till next time, same place, same time, by God's grace. Ninasema kwaherini.